bitunguranye Generali Nyembo niwo usimbuye Generali Pacifique Masunzu uri mu ibohero muri Kinshasa. Niyo makuru akomeje kugenda atugeraho aya masaha. Turaje byose tubive imuzini muzingo. Ese uyu Generali Nyembo ninde? Turaje tubabwire uko bimeze. Hagati aho ngaho gusa twababwira ko mu by'ukuri ahangaha muri Serena hatangijwe inama y'abayobozi ba AFC mu 2023 igiye kwibanda ku bintu bigiye bitandukanye. Ni inama iri buze kwibanda ku biganiro bya Doha ndetse n'icyaba kigiye gukorwa nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragaza yuko iyo ibyitwa ibiganiro mu by'ukuri ntacyo bibwiye, ndetse n'ibitero bigiye bitandukanye. Muri iki kiganiro benshi bitezemo amagambo akomeye cyane ndetse n'imyanzuro ishobora kuba igiye gufatwa nyuma y'uko twagiye tubona imbwirwaruhame zigiye zitandukanye bakora ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo hagati aho turimo turavuga nka ba Patrick Muyaya n'abandi, tukabona na ba Benjamin Mbonimpa nabo banyuze kuri Twitter barabasubije, tukabona ndetse na ba Corneille nabo nanga nabo bigenze bityo. Murabyibuka iby'ikibuga cy'indege bigomba byanga bikunze kuza gukomozwaho, dore ko Emmanuel Macron yakomeje kuvuga ko ikibuga cy'indege kigomba gufungurwa. Ibyo byose turaza kuba tubikomozaho, gusa kubikomozaho ariko biraza gukomozwaho neza cyane ahangaha muri Serena Hotel. Hano hagiye kubera press conference cyangwa se conference de presse. Ibyo turabigarukaho, turagaruka kuntu hiriwe ni muri territoire ya Walungu, turebe imirwano yari hari mbese ihagaze iti. Hanyuma tuze gukomoza nanone ku baturage bakomeje mu by'ukuri guhunga, ndetse n'abasirikare bahunga baturuka muri territoire ya Masisi ndetse n'agace kamwe ka Walikare berekeza mu bindi bice n'ubundi bya territoire ya Walikare. Barimo barahunga iki? Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane, nyuma y'uko AFC yakubise itababara muri axe ya Gatoyi. Babasirikare twababwiraga bakubiswe, rero bakaba bafashe umwanzuro wo kugira ute wo guhunga. Ibyo ngibyo nabyo byumvikana yuko turagenda tubigarukaho. Hanyuma wenda ikindi turi bugarukeho, turagaruka ku mibereho y'abaturage, yabo baturage bo muri Walikare. Hanyuma tuze gukomoza hariya muri Haut Plateau. Indi nkuru ikomeje kubica bigacika ni inkuru ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, aho imitungo y'umugore we mu by'ukuri irimo irakorwaho iperereza isaha iyo ari yose ikaba ishobora gufatirwa. Ese ibi ngibi birashoboka? Na Tshisekedi w'inshuti de siège rero abantu barayanze, w'inshuti mu by'ukuri igihugu cy'Ububiligi. Ese hari ikigomba kuza gukorwa ku nyungu z'ibijyanye n'ibyavuzwe n'inkiko, bivuga ko ari inyungu z'abaturage. Turagenda tubigarukaho. Hanyuma amakuru akavuga ko vice premier ministre wa defense, uyu nguyu ni Guy Kabomandi Vita, muri iki gitondo yageze muri Kananga ku cyicaro gikuru cya Kasai Centrale, aho ngo agomba kuganira, aho agomba kuyobora mu mwanya wa perezida wa Repubulika, aho abasirikare ba ofisi bageze ku 135 batoya bagiye kurahirira gukorera igihugu. Urumva bashoje, ni Académie militaire y'ahangaha, ni abasuze ofisiye bagiye kurahira. Ibyo byose rero nimwe tugiye kugenda dukomozaho buhoro buhoro, tukababwira uko bimeze. Ni kuri mu by'ukuri kuri chaîne zacu nyinshi tuba tugenda tubabwira bohoka ukire, niho twageze, ntabwo wibeshye. Hanyuma munyemerere muntize uyu mwanya, namara kuntiza umwanya ahubwo aya makuru inyave imuzini muzingo. Ntabwo turabafata igihe kirekire, niba myinshi iminota itarenze 15, hanyuma tuze kubabwira uko situation zimeze. Munyemerere rero tuyanzikire hehe? Tuyanzikire kuri General Pacifique Masunzu. General Pacifique Masunzu kabisa, murabizi ko hashize igihe afunzwe, yarafashwe atabwa muri yombi. Twagiye tubibabwira, twagiye tubisobanura. Ubu ngubu rero amakuru atugeraho aratubwira ko yamaze gusimburwa. Iyi rero si inkuru mu by'ukuri navuga ko yuko idasanzwe kuba yasimburwa, kuko umuntu wafunzwe byavugwaga ko, reka mbabwire, byavugaga ko bita Luboya byanga bikunze ari ugomba gusimbura uyu mugabo bita Pacifique Masunzu, niko byavugwaga. Hanyuma ntabwo byakunze ko Luboya, urumva ni inkuru ziba zikomeje kugenda zizunguruka ndetse ku bantu baba bari hafi
ubuyobozi bwa Tshisekedi byaje kurangira atabaye roboye. Amakuru ahari rero ubu ngubu none aravuga ko bita Nyembo Abdallah. Nyembo Abdallah ni muntu ki? Nyembo Abdallah yayoboye Ituri, yayoboye ndetse no muri Chopo nanone hariya, ndetse yavuye muri ibyo ngibyo ajya mu rwego rwa Demiape. Demiape ni rwa rwego rwa gisirikare mbona rushinzwe ngo ni detection, ngo detection militaire kama des antipatrie de miape, donc ku bantu ngo mu guhiga, ni urwego rw'igihugu rushinzwe guhiga abakora ibikorwa bitandukanye cyangwa se ibikorwa bidahuje n'iby'igihugu. Ndumva ari uko nguko wenda nshobora kubinterpreta. Uyu rero Nyembo wabaga ahangaha muri uru rwego, biravuga ko yahavanywe akazanwa muri Chopo, ari nayo mpamvu nababwiye mu makuru ya mu gitondo nkababwira ko uwitwa General Banzamwilabo Jules, chef d'état major general, yageze muri Chopo. Icyari kimujyanye kugeza magingo byari byaducanze, kandi yarahageze aje gufunga Pacifique Masunzu. Ubundi yaje aje kumwifungira, amaze kumufunga baragenda, yari yongeye kugaruka. Rero abantu baravuga bati se ko yajyanye titirere akajyana n'umwungirije, ute yabagarutse gufata abandi, ko abandi bo boroheje kuba bafatwa, abo ngabo ko aribo yari yaje kwishyikirira. Rero kera kabaye amakuru aramenyekanye yuko nta kindi cyari kimuzanye, yaraje kwitwarira uwo bita Pacifique, yaraje kwimika uwo bita Nyembo Abdallah. Gusa igihari ntabwo ari imikwa, kuko amavideo ataragaragara yuko yimitswe, ndetse nta na telegram iragaragara ivuga ko uyu mugabo yaba yamaze kumusimbura. Gusa ni amakuru ari aho ngaho, ndetse mu by'ukuri tutagomba gutera inyoni, ariko tuba tugomba kuyizera, kuko twamaze kubona ko amakuru yo muri FARDC ndani kwa ndani iyo yamaze kutugeraho 99% amakuru tuba tubahereza bariya nyayo, kuko aba yacukumbuwe, bariya nta banga ribayo. Niyo mpamvu twebwe tuhita tunayavuga tutarinze twavuga tuti ni ibiki, kuko hariya nta banga ribayo, byose biba byamaze gukubitwa hasi kuri tapi, abantu bose bamaze kubyakira. Wenda ikindi nshobora kuvuga ku hitaba muri yombi rya Masunzu. Murabizi ko Masunzu cyasimburwa rya Masunzu, murabizi ko Masunzu ubundi byari byiteganyijwe ko Neva ubundi yagombye gufungurwa, ubwo Neva yasabwaga kuza kumuvugira kuri Felix Antoine Tshisekedi, kuza kumuvugira kuri Felix Antoine Tshisekedi. Ibyo ngibyo byavuzwe ko byanga bikunze byagombye kuba ngombwa yuko agira amuvugira ndetse agafungurwa, ariko byaje kurangira bitabaye, ahubwo Neva nawe yaje kwifungira uwitwa Nyamusaraba, nawe wakoranaga na General Masunzu muri kakagara B, kuko hari akagara A hari n'akagara B, cyangwa akagara A n'akagara B, nkuko bavuga akagara E n'akagara B, kuko akagara kamwe hari akagara ubu ngubu kakiri ku ibere rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bakiri konka, bakiri kwemerwa, nabo bashobora kuza gutapikwa cyangwa kurukwa isaha iyo ari yose. Hakaba kandi kagara kamaze mu by'ukuri gukurirwaho icyizere, ariko kagara karimo General Masunzu no Kiruberangabo, witwa Uyongo Nyamusaraba, ndetse n'uwitwa Kamanzi. Yes, Kamanzi ndumva ari Kamanzi. Bamwe bavugaga ko ari we ngo kuba ntuza yarapfuye mu buryo bwihuse General Mwako wo muri Uvira, ngo biragaragara ko Kamanzi ngo yaba ari we wamuroze, ngo kuko ngo yari yahageze, ngo kandi ngo uwo Mwako ngo ari we warwanyaga General Gasite. So ibyo byari byavuzwe, urumva ni za nkuru ziba ziri aho ngaho, ariko n'ubundi biba byamaze gusohoka, ndetse n'abaturage barangiza bakabivuga. So nguko ukuntu ibintu bimeze. Masunzu rero we agomba kuba Masumbuko, wa mugani w'umuvandimwe ukunze kumwita Masunzu Kaporale Masumbuko, musuhuza aritambukira, bigomba kumubaho Masumbuko n'ubundi agakomeza kuba muriya, kuko kuburanishwa kwe kuri kure ashobora no kutazaburana ngayo nguko. Hanyuma tuve kuri, ariko iyi foto nayo yabaye skandale kabisa. Iyi foto ya Donald Trump ndetse na Cristiano Ronaldo, iyi foto nayo irimo irazunguruka, gusa ngashaka icyo bishatse kuvuga, ariko ngashaka inkuru irimo kuba niba babonaniye hehe. Ndi kubona bavuga ko ndabona iyi foto irimo irazunguruka isi yose. Ese hashobora kuba hari umubano utari mwiza hagati ya Portugal ahari
na leta zunze ubumwe za Amerika, bo simbizi. Ibi ngibi ni uko ndi kubona yabaye skandale, uri gukubitaho ukabona ifoto ukabona ibyo ngibyo biba biri aho ngaho, gusa nta birenze. Hanyuma twihuse cyane muhite munyemerera duhite dusimbukira mu bice bigiye bitandukanye uko ubu ngubu tuvuga. Nkubitire kuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Amakuru aravuga ko uyu mugabo famiye ye igiye gukorwaho iperereza ku bijyanye n'imitungo yabo. Amakuru avuga ko le parquet a demandé le parquet de la Belgique a demandé à consulter l'historique des comptes de la première dame congolaise ainsi que ceux des enfants et des frères de Félix Antoine Tshisekedi. Makuru atubwira ko imitungo ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi y'umugore we ntabwo urumva abagifite ikintu bita abagifite ubudahangarwa bwo kuba wenda amahanga yamujyana polepole, cyane cyane ko akiri ku ibere ry'Ububirigi. Ariko noneho ngo imitungo y'umugore we ndetse n'imitungo y'abana be n'imitungo ya bene nyina ngo igenzurwe, barebe amateka yayo, barebe uko situation zimeze. Amakuru dukesha African Intelligence aravuga ko ngo plusieurs membres de la famille présidentielle sont sous enquête. Ati abanyamiryango benshi Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo barimo barakorwaho iperereza de la justice belge, enquête de la justice belge pour des faits présumés du détournement et blanchiment de fonds. Ati kuba baranyereje ndetse bakiba cyane bijyanye n'imitungo, ariko cyane cyane by'amabuye y'agaciro, ubundi naho ngaho biri yo muri Katanga kwa Fifi Masika muri Kolwezi. Ibyo nibyo bikomeje kuvugwa. So baravuga ko rero ngo cette dernière a demandé à consulter l'historique des comptes des premières dames congolaises ainsi que ceux des enfants et des frères de Félix Antoine Tshisekedi. So abangaba rero bagiye kugenzurwa, gusa turabizi byigeze bibaho mu gihugu cy'Ubusuwisi. Mwabonye ko imfashanyo zari zagenewe Kongo byaje kurangira za mfashanyo zihagaritswe n'igihugu cy'Ubusuwisi bitewe n'impamvu z'ubujura, ndetse sinzi rero niba n'Ububirigi nabwo bugomba kubikora muri ubwo buryo. Nabyo reka tubihanga amaso tuze kureba, n'ubundi turahababereye tuzababwira uko bimeze. Chilombo ndimo ndabona ahangaha kabisa yashiriwe yumiwe. Hanyuma amakuru aravuga ko mu by'ukuri kuva imirwano yabaye ku munsi w'ejo ngo yongeye biravuga ko yongeye muri uyu mugoroba. Byahavugwaga agahenge, ariko havugwaga agahenge, biravuga ko yongeye, ariko cyane cyane mu duce turimo Mugogo, Walungu centre, aho bita Cyagara, aho bita ku muhanda wa Kanyora. Biravuga ko imbunda zumvikanaga ku munsi w'ejo atari zo ziri kumvikana uyu munsi. Biragaragara ko uyu munsi harimo harakorwa ikintu kimeze nk'amasuku, ari gukorwa muri utwo duce. Hanyuma amakuru akavuga ko Mugogo, Walungu centre, Kanyora ngo ndetse ngo Wazalendo bari bifuje ngo kujya kugaba igitero kwa administrateur wa territoire, kuko ibitero byageze ndani muri centre ya Walungu. Gusa ngo ntago byaje kubahira kuko baje gukubitwa inshuro n'intare za Sarambwe. Ngo Walungu centre se calme mais à Cyagara ya toujours la tension. Ati Walungu centre ho nta kibazo gihari, umutekano wamaze kugaruka. Ngo ariko wagera mu gace ko bita Cyagara kugeza amagingo yanga haracyari kumvikana ikitwa amasasu. Urumva yayi de dégâts humains à Cyagara et Kanyora, mais jusque là c'est difficile de donner le bilan exact, monsieur le journaliste. Mu by'ukuri kugeza amagingo ati hari abapfuye, gusa biragoye guhita kuba aya masaha watanga bilan exact. Des affrontements ont perturbé les activités scolaires et socio-économiques à Walungu, mais surtout la circulation sur la route nationale numéro 2 reliant Bukavu, Walungu et Mwenga. Murabizi imirwano iri kubera hariya, se hari urujya n'uruza rugomba kuhaba. Byanga bikunze nuko nguko byagenze, habaye ikibazo gikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi bagera kuri 20 bavuga ko bashobora kuba bakoze impanuka mu kiyaga cya Tanganyika. Abasirikare b'Abarundi bakoze impanuka bageze kuri 20 mu kiyaga cya Tanganyika ubwo bari baturutse Uvira berekeza Baraka. Ababwiye byabo ngo bakoze impanuka ubwo bari baturutse Uvira bajya Baraka. Urabizi kujya Uvira unyuze Baraka ushobora guca igitaka, bino gukunda ushobora guca iyo amazi niho hafi. Bari mu bote. Amakuru aravuga ko ngo abangaba ngo bari batutse Uvira bajya Baraka, ngo ndetse ngo bari hamwe na bimwe ngo gusa ngo ubwato bwakoreye impanuka ngo ku birometero 5 kilometre
ibirometero 5 na lokalite ya Rusenda nkuko amakuru atubwira. Lokalite ya Rusenda ni ukuvuga ngo bakora izi mpanuka bamaze kugenda ibirometero 5 gusa bahita bakora impanuka. Ngayo nguko rero nabo baba bagiye kugirira n'abaturage babandi. Ngayo nguko ibyo ntaho turi butindeho, turaza kuba tubicukumbura turebe uko byaje kubagendekera. Si ibyo gusa, saho gusa habereye amabara kuko no muri Rubero, muri teritwari ya Rubero, muri sheferi ya Baswaga, aho bita Kahembe, Vusanda ndetse n'aho bita Kasihi, aho hose hiciwe abaturage n'ibyihebe bya ADF naro. Ibyihebe bya ADF naro byishe abaturage muri utu duce twari dutatu, ariko bishwe ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo birumvikana, mu gitondo twari twazanye operasiyo zaho, ariko ntabwo twari twavuze ko abaturage bishwe. Ikindi twavuga ko abasirikare benshi bari kuhunga muri axe zigiye zitandukanye, zirimo ababaga, ndavuga bo kuri coalition yahunze iturutse Ziraro, Umubuku, Karonge ndetse na Kabare. Barimo barahunga cyane ngo bari hamwe n'abaturage, ngo baturutse ndetse no muri za Ufamando ya mbere, abandi baturutse Ufamando, ngo bose barimo barerekera aho bita za Busurungi muri Itebero. Bahunze bajya Busurungi na za Itebero, niko amakuru akomeje kugenda atubwira. Ndetse ngo barahungana n'umubare mwinshi w'abaturage, uko abaturage bari guhunga nabo barimo baragenda bahunga. Abasirikare ba FARDC niko babaye. Nababwiye na mu gitondo ukuntu bakambuye hariya muri Pinga. Iyo bageze ahantu bakabona abaturage barabihambiye, nabo barajyana nabo. Abaturage bageze bakabihambirana, ntabwo bazi kuba ahantu ngo babwire abaturage ati mutuze turarwana, kuko nta cyizere baba bafite, ubundi bakagenda babasahura. Iyo babonye abaturage bagerageje kuresista, nibwo babasahura bo ubwabo, ahubwo akaba aribo bafata iya mbere bakagira ute, bakiruka. Reka rero mbashimire ndetse nsoza mbararikire gusa, ariko iyi nkuru ntabwo nyibabwiye. Inkuru yo muri Kasai Centrale, uyu Guy Kabo Mandi ya Vita yageze muri Kasai Centrale mu kanya, aho ngo agiye kwitabira irahira ry'abasirikare 135 baba ofisiye batoya muri sesiyo ya 20 ya Academy Militaire, cyangwa ikigo ishuri rya gisirikare ryigisha abasirikare ahangaha muri ibi bice. Ngayo nguko rero nuko guko situation zimeze. Yamaze kuhagera, ngo yagiye ahagarariye Felix Antoine Tshisekedi. Ni bararahira, president wagombye kuhaba, ariko urumva niwe wagiye ahagarariye president Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mwakoze cyane, mbashimire cyane, tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.